I veliki pozdrav svima ljudi, kako ste mi ovdje sa vama je Ivan Pro, dakle, šalim se malo, već se uplašio da smo ostavili red jedan, sa vama, ko je sa vama, malo šale, nikada ne škodi. Naime, dobrodošli u moj prvi video na kanalu, nadam se da će vam se svidjeti, da ćemo se lijepo družiti i da će biti puno subscribera, puno pretplatnika u budućnosti. Naime, znam da je svaki početak težak, trudit ću se oko edita, sa filmorom, sa ostalima. Ako neko želi nek se naravno pretplati na kanal, nek ostavi lajkić na koji video. I eto, to je to od mene. Mi ćemo evo danas ovo polje, šta radimo uopće, da. Mi ćemo danas ovo polje uvršiti, odnosno da, tako da, to je to. Još ćemo, evo, krenemo sa par redova imamo, inače da ja na toj mapi ništa nisam dirao, tako da, to je mapa Boil u Farming Simulator 2015. Najvjerojatnije će nam brzo stići Farming Simulator 2017. Ja sam ovo tu pokosio većinu toga, zato što imam puno vama za pričati, bilo bi vam dosadno samo gledati ovo i slušati kako ja pričam. Tako da, to je to. Inače, kupit ću jedan mali plugić koji će mi služiti za koji će mi služiti za ovoga preoranje ili neću trebati taj mali plugić, mislim možda ga kupimo, ok. Kupit ćemo naravno IMT traktor, modovi, imam dosta modova, pokazat ću vam kasnije, mislim da će to biti u ovom videu. Ne volim raditi silažu, odnosno bale, to mi se ne, to mi je naporno i eto, kako ko voli, mislim, ja ne volim, ali ako neko voli, njemu se to sviđa i šta da ja radim, to nije u mojim rukama. I eto, dakle, počinjemo lagano sa našim farmom, dakle, naša farma je ovo, lagano počinjemo sa oživljavanjem te farme, kako da to kažem. Evo malo sad s ove strane krenit, da ne bude stalno sa ove. Tako, lijepo, super. Opa, ne, slučajno sam stisnio B. Inače, ljudi, ako budete htjeli, snimat ću druge igrice, ovo će biti naša mapa i na nju neću ulaziti bez vas, odnosno bez da vam snimim to. Svaki video koji bude, dakle, kad budem ušao u tu mapu, bit će video, neću ni pomjerati, odnosno pomicati strojeve dok ne budem vama, dakle, sve što se bude mijenjalo na ovoj mapi ću vam snimiti. Nema puno modova, bit će vam zanimljivo, barem se tako nadam, barem je meni zanimljivo, a sad kako ko voli, niko nema iste interese, u tome jest poanta, ali okej, to je do nas svih. Ni meni se ne sviđaju neke igrice i to drugima ne nabijam nos, tako da ja mislim da je u redu da se nekome ne sviđa ova igrica, odnosno meni se jako sviđa, ali ja mislim da je sasvim u redu da se neko izjasni da se njemu to ne sviđa i da jednostavno to ne voli. Evo ga, opa, počeli smo zahvaćati malo veći dio, što je dobro. Tako smo u stvari trebali, dakle ovako. Evo ga, još imamo jedan red. I onda ćemo sa ovom prikolicom doći. I onda ćemo pokupiti ovo. Taman će biti dosta. Ovo, tamo kad prođe ovaj red, bit će vjerojatno 100% ili čak može malo prije će doći 100%. Ili taman, ne mislim će taman biti. Tako da, to je to. Evo još 3% imamo. Još mrvicu. Još 90, eto, skoro do kraja reda, nema veze, mi ćemo sada, eto tako, mi ćemo sada ovaj traktor uzeti, ovo je Hillerman, meni se sviđa, jako volim ga, mislim onako malo mi je zgodan, je, kako ja kažem, jako mi se sviđa i njega neću prodavati, baš mi je dobar. Ima 2 Hillermana, tako da
Hiller, kak se Hiller, njemački Hillerman, kak se već čita, nisam siguran, ali dobro. I inače ovo će biti gaming kanal, dakle tu ću snimati igrice, sve što zanima gamere. Naime, sada sam evo ga, skoro dovršio ovo polje, dovršio, ne površio, nego dovršio i još malo pa ćemo ovoga i spremiti vršilicu, odnosno kombajn, kako to kod nas kažu. Treba malo duže vremena da se ispresne, da se slažem. Eto kad stišćemo ga. I nastavljamo naš posao. Dok pričamo i čavrljamo, bit će tu i live-ova naravno. Biće puno live-ova. To ću se dogoditi onako pitanja, odgovori i to sve. Dobro. Dakle, vidit ćemo kako će ići ovaj kanal, ja sam ga napravio. I vam prvo naravno već znate jer vidite, mislim sam da kažem ako neko ne zna u slučaju tom. Tako da, eto. To je to. Dobro. Još može dva puta još imamo da još taman 2 puta prođemo. Da, još 2 puta. Ili će 3 čak trebati. Da, 3 će trebati, ne treba će 2 ili 3, nisam siguran. Mislim da će trebati još 3, još jedan put, 2 put. Ne znam, ali uglavnom pri kraju smo. Tako da ono bit će svajašeno sve. Odlično. Super. C6. Ok. Sad ćemo probati zahvatiti cijelu dužinu, ali nećemo toliko u tome biti uspješni. Ostaće nam evo jedan mali otočić, tu ostala je jedna biljka. Ovo je jedan komad pšenice. Komad, dobro. Evo, dobro sam naredio taman. Još jedan put. Eto, gotovi smo. I sada ćemo ići to prodati sve. I mi smo površili. Opa, još malo imamo tu. Otići ćemo po onaj tamo. Inače, najvjerojatnije ćemo sad poslije ovog zasaditi kukuruz. Pošto kukuruz ima dobro, sad ćemo vidjeti koliko kukuruz. Da li se cijena, kako se zove, ječam pada, cijena pada, dobro. Ne cijena, bože, ne cijena, nego koliko ih ima, dobro. Ne cijena, šta ja pričam gluposti. To je bio malo, dobra, uglavnom, eto, to je to. I sada ćemo, opa, što sam, slučajno sam i istisnio. O, sad stiskamo slovo O. O, dakle O. O, da, O. Eto ga. I idemo spremiti vršilicu. Ili kombajn, kako vam je draže. Ja se volim izražavati hrvatskim književnim jezikom, ali ako vam to smeta, pa nek vam smeta. Šalim se. Ako vam to smeta, pišite mi u komentare, pa se više tako neću izražavati. A ako ne, pa onda Ivane, radi šta hoćeš. Da. Dobro. Šale na stranu. Dobro, mislim da ću ga uspjeti parkirati ovako. Mislim, znate što znači mislim, dakle prepostaviti nešto. Dobro. Tam, super, savršeno. Još ćemo X stisniti da nam se ovo sklopi. Savršeno, možda malo viri ovako van, ali dobro je to sve.
Sve to ono perfektno napravljeno, sve ti super. Sam ću ga ovak malo u sredinu da baš tu će mi stajati kosilica. Mislim kosilica, bit će kosilica, tu jedna mod, jel? I sada ćemo ići ovo odvesti u silos, ne u naš silos, idemo to prodati. Dakle, idemo to prodati i to je to. Dobro, sad ćemo, ovaj traktor lijepo vuče, baš mi je dobar, baš mi se sviđa. Killerman. Da. TH veliki logo, dakle baš mi je ekstra traktor. 62% brikolice, dobro, to je odlično. Mislim, polja nije nešto ekstra veliko, vidjeli ste i sami, ali baš mi se sviđa ova igra. Dobro, sada ćemo ovo kako bi to neko rekli, istovariti ili iskipati. To ja mislim da je neknjiževan jezik, iskipati, ali ajde. Sad ćemo vidjeti koliko novčića ćemo dobiti. Divno, oko 15, 17, 18, super. Odlično, 18.000. Savršeno. Svaku čast. Ivane? Dobro, šale opet na stranu. I idemo malo sada vidjeti šta ćemo kupiti i šta prodati. Da mi vidimo uopće šta nama treba. Trebaju li nam plugovi ili ne. I to ću ostaviti naravno ovo dvoje Kickerling. Haha. Znam čitat. Šalim se. Ovoga, imamo ovdje neke utege. Dakle, ovako ćemo ovo napraviti. Ovaj mi tu ne treba njega šupovat, zato sam ušao u njega, jer kada uđete u njega, onda se automatski, eto vidite. Možda budemo digli kredit. Eto, šta imamo. I sad nam treba jedan traktor. Onako, sad ćemo mi vidjeti koji. Traktors, vidite, to su modovi. Imamo klas, njega nećemo, on nam je preskup. Odnosno, da, preskup. Imamo IMT, njega ću obavezno deluxe izdanje, 500 uzeti jer mi je jedan od ali opet, sviđa mi se. Ja ispričavam se, slučajno sam rukom pogurnio mikrofon, tako da nadam se da ovoga neće biti problema ako ovog sad tu dobro Zetora, imamo još niz, ovaj pek jedan skinio, da to pogledajte, ja sam se začudio. Dakle, napravit ću jedan put review tog moda, dakle, baš ono ekstra. Dobro. Šta mi tu sve imamo? Nije te Jugoslavije. Nostalgija. Ne znam, mislim da ćemo kasnije možda ovo kupit. Ne znam. Ovo je ekstra. Dobro. Iza, dakle, tog za primarni plug, to ćemo možda kasnije kupiti, tako, ovdje je ovaj kosilica, kosač, kako vam je drago reći, jel? I evo nam IMT Deluxe. Vjerojatno ovako ćemo napraviti. Krüger Fahrzeugbau. Dobro, uzet ćemo ovu jednu. Eto ga. Ono velika je, veća je nego ove prijašnje. Pa je te baš lijepo uvuče na lagano. Lijepo. No. Tako. Tako. To je ok, to je sve super. Nakon što ovo odvezemo na našu svjetla obavezno, ova su mi svjetla legendarna, nakon što ovo odvezemo na našu farmu, malo ga je provukao, nakon što ovo odvezemo na našu farmu, moramo kupiti jedan traktor onako jačeg, obično jedan jak traktor, vjerojatno klas ili nešto tako, da bude, podići ćemo kredit naravno,
da bude za sijanje, ne za sađenje i za oranje. Treba nam baš ili Deutz-Fahr, ultra kvalitetan traktor. Neki onako malo veći, IMT nam je sasvim dovoljan za prikolicu i za, mislim da je taj čak dovoljan i za oranje, ali za sađenje baš i ne vjerujem. Eto ga, svi smo tu. Inače mod je hrvatski, vidi se po tablici. Sada vi ćemo parkirati ovu prikolicu. Možda ovako da je smotam. Ovako, opa. Ispričavam se. Ovako, možda smotam. Savršeno, odlično. Opa. Opa, evo ga, ode. Oj, odlično. Sad ovako je vamo i vozi, ajde, ispravi se, to. Nemoj se okrenuti, nemoj se izvitoperiti. Molim te, evo već je. Molim te, daj. Aj, dobro, nema veze. Nećem se sad oko jedne prikolice živcirat. Kako sam ljuda. Dobro, idemo vamo. Krom. Silos, upitnik, okej. Znamo sve. Opa, šta se ti glupi stupu guraš? Vidim, on se usudi gurat. Usudi se gurati ispred nas. Ne mogu vjerovati. Ne, to je krajnje nepoštovanje. Kako ja nekad znam biti smiješan, bože. Uopće nisam smiješan. I evo ga, upravo mi je stigla na mobitelu poruka: baterija vam je prazna. Molimo vas da stavite mobitel na punjač. Nema ništa od tog, brate. Dobro, opet šali na stranu. Brandner. Je prikolica, ali ne treba nam kad smo kupili novu, naravno. Idemo, dakle, traktore, vidjeti kako je stanje sa ovima. Skupi su jako traktori, to ste vjerojatno mogli primijetiti. Razmišljam o ovome. Jako je kvalitetan, barem meni. 263 konjske snage. 320. 302. Deutz-Fahr vjerojatno. Ne. On je jedan od jačih. Da, Deutz-Fahr. 100%. T8 320. Možda... Ursus. To mi je poljski. Deutz-Fahr, on je njemački. Steyr, on je dobar. Steyr, dobro, idemo podići kredit. Kako izgleda cool iznutra. Stvarno smo si dali truda, ono, perfektno. Odlično. Idemo, podigni. Dakle, koliko smo rekli da nam treba. Tako, okej. Čekajte, mi možemo podići 200.000, imali smo oko 60.000, a ne znam, najti glavnom traktoru. Dobro, Steyr. Dobro. Ovo je jači, dakle ovo je, a nije 120.
i sad su ova dva sam što su 130, 114, 102, dakle ono, nije neka razlika, ne, 148, ovo je 148, a košta 3 put jeftinije od ovih, a 3 put jače od ovih samo zato što je Ursus, jel? 85, to je slabo. Sen, možda. Hüllerman. Ne mogu upiti od stvari, ali... New Holland ne sviđa mi se. Pogledat ću modove. On ima uvijek spas. Kako se to čita? Piše. Dakle, Klasarion 620, Axion, ne znam košta. Deutz, opa, ovo je dobro, ovo je Farming Simulatora 2017. Ovo ima 220 konjskih snaga, 250, 230, ova čulija 230 konjskih snaga. Wow. Dobro. Ovaj ima 275, košta 9000, ono iznutra je ultra ružan, tako da to je iz farme 2013. Tako da najvjerojatnije ništa od toga, 150 HP konjskih snaga, a ovaj nam je... šta da radim, ajde uzet ću ovaj. Mislim, ovaj mi je najisplativiji, no, 275 konjskih snaga, ono, wow. Novi s jačicom. Odlično. I eto, tu ćemo ovako, evo ga, naš Deutz-Fahr i tu ćemo naš video završiti. Eto ljudi, ako vam se svidio video, naravno stavite like i da vidimo da li nam se spremimo. Savršeno, jej, super. I eto ljudi, to je bilo sve za danas, hvala vam što ste gledali i veliki pozdrav. Bok!